Орто муундар аралык волейбол биринчи, экинчи месага ат салышуу 87-90.
Kasık. Ne kanal var? Açın. YouTube kanalı.
keseninde 87 жылғы балдар жеңді поколение. Екінші сет басталады қазір. Екінші сет басталды.
İkinci set bitti. Son çırpılar. İkinci set bitti. Az üçüncü set başlamak. 15 geçeyim. Üçüncü set başlandı. Final round'a hayırlı okmetler aralık. Поколение. Moon, orta Moon'lar aralık. Voleybol turniri. 90. 87. Bir esasında. Bunlar. Жақсы ойын көрсетіп жатады финалдық төрт-беште. Teşekkür.
75 hesap sonları. 6 7. Sekiz altı hesap sonları. Final. Üçüncü ses final. Sekiz dokuz. Recepsiyonları Ronaldo Beşiktaş. Çektik 90. Estet Kosok bu set 15 geçen bulut. Recepsiyonlar 13-12. Finalda Beşiktaş.
5 esebinde 90. жылқылар алдыда. Birinci tempodan Erlan öz topçusunu kattı. Кезекte 87. жылқыларда toplu oyunga koşu. Егерде 90 жылқылар дағы bir top alsa oyun biter. Игра 90 жылқылар ikinci жолғы чемпион. Эми жакшы oyun болду. Не только Birinci oyunda biz baştan verdik, ötkönde birinci baştalgan эле. Ошодон birinci biz başlap берели деп баштадык элек. Мына өткөргөн балдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден баардык командалар, келген командаларга ыраазычылык билдиребиз. Ушунубуздан жазбайлы, ушундай талашканыбыз сый менен чечип бардык нерсени. Ынтымакта, жакшы биримдикте ушундай оюнубуз кийинкиден дагы улана берсин. Мындан да кызыктуу. Өткөндө көргөн дагы кызыктуу оюн болду. Кийинкиге дагы келе турган командалар кошулса, мындан дагы кызыгыраак болот. Ошого азыр биз баягы общий чогулткан фонддон бираз кете турган расходторго бөлүштүрүп туруп анан калганын калтырдык. Анан оси өзүң сүйлөп туруп анан беребиз. Oyun жакшы болду. Тобунан кеткен кемчиликтер болсо кечирип сурайбыз баарыңыздардан. Oyun жакшы маанайда өттү, Кудай кааласа. Эми 3-орундан баштай берели, приз тапшыра берели. 4 өзүң алдык. 4кө приз бар, 2000че. Ооба. 4-чү место 86 жылкы балдарга. Üçüncü orundu. 89 жылкы инилерге. 3000 üçüncü orun. İkinci orun 87 жылкы балдарга. Demek 4,5. Bugünkü oyunun çempionu 90 жылкылар birinci orun dedi. Ya 6,5 bin son birinci orun. Endi kiyik oyunda kimden alatkan oldu? Kiyik oyun maksudakilер бар. Alağız dedi. Өкүлү барбы? Канчасына кыласың? Өкүлү барбы işte? Өкүлү жоксон айтып бер. Жок, өкүлү жок болсо аны. Ötü başlarına vermek. Oldu. Hem nerede? Bizden ulu aksakal var mı? Ötkörgönlerge bir pata yok oğlum da ballarga. Ana. Çürüze özadım. Ошо ага берет оны, ага. балдары ойын өткөрүп ушул ойын мына поколение боюнча жакшы ойын өткөрүп атсыңар. Ошо ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Ушул спортту таштабай ушудан ары дагы жакшы балдар өсүп, жакшы райондун намысын коргогон балдардан болсун. Ден соолугуңар чың болуп, өмүрүңөр узун болуп, үй бүлөңөрдө тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун, элүү заман болсун. Дайыма жакшы оюндарды уюштуруп жүрө Giyik oyun toksunekilerge, жалпы 10 milyon dolar. Giyik oyun aydın akıp spotası oldu.